Washilizi wanzani wa hele dawa la Tropique FM la station du soleil tarehi ikaongari mbushira wani tumu njema ya khairi na onono na afya. Leo tarehi ndaru ya Mars mahazi huizili na 24 ikaongari mombe leo nudbu wa Komori mjiunrao haruma zensanansa za ardhi ya Komor nanu wa Komori wajiunrao bonze tumu njema ya khairi. Garjo mwambianu ka kozi johu jazi johu ka sirini kozi johu tata ya sojo ka dhahir ze mikro za Tropique FM gazi pepe ao hunu inate de la République ya singani bortso hanzarambe mani maini asihazi hauhusishi wari hauhadile lazmu rimmikeni ze haki za kibinadamu borji undao harumai mani maini yande ribangulia ole joto Madam Bilide yari hansibanu haruma mpango wa hatunu ikao emada ya handani ngarjo moni sani esjiri wa haruma juzuru al-kamari muntahida za husu yetumu ya Ramadhani janibu ikao ngwaende sao yeezi hamade direction ilona le shirka la huendesa umwenje umva unu kwa tushinda wa ukamilisha Wakomori wenjingwa lalao hizani minu harumade sheisi washa hambu sururi tijabanu le 25 tiono mwenje kado nzima masihu hofturu njaba kabatubira mwenje harumalera shationo mwenje usiku dima yode hawa ya husu ivumiao mada erjo hitekeleza emakati ndanu wayo ukawa Komori mwafungulia wahizani hususu andelejera la hambu amini urilio isiwa sheitukufu ye mada ye abiliga mjo dhukuru tihusita no mrengo wa he mfoma mji msingani nane shefu msingani gondo atimizi tihusita sheitisho shilio harumo mji ni mashikitifu ikao wakazi wa mji wa singani watambi hao watu uona wazee wa hao la Tropique FM garjo juzisa zabari ezajiri ndongo hindini kao inde mada mkono rijo hu monisani emakati ndanu wayo na ongo ajihunrao homyoneni hahe gendarmerie owaze wa hatu gamrengo shaba shinamina habari za Komor seni yesiti nkuu ya Komor habari za Komor Madame Ben Swaiba Alfamzen Baba wahe Komor actualité Badruddin mwandishi jimla hele dawla Tropique FM la station du soleil rimabeni kangenyao Grand notable Abdallah Ali Najim, grand notable Ali Mbaye Bordeaux, grand notable Abdullahi Maesha. Mama Ilma Paritina Amada Swalihi Paris, Madame Docteur Dada Marseille, Rimabienuka, Kozi Johujaz Joka Sirini, Kozi Jo Tsataya Sojo Kavahir, Ze Mikro za Tropique FM Gazi Pepeao. Asihazi hauhusishi wari hauhadile lazimuri mikeni ze haki za kibinadamu. Ndizo wa Komor watukufu wanzani mdunga wa matangazo kandida president Burhani Hamidu pesi la hambu haundana ne invitation ya wende wa hensi ye president wa he Senegal osikwa jana ama mal asas izo mgu yanzao sindizo mwanadamu yanzao abandi dha suha ikao wa Komor ngari mombe laudu wa irejei kajashinda ya hudhuria ya invitation yo rishuhudi asisi Tropique FM hukaya habeshewa invitation ya kemingoni mwa joko mhansi bwana presida wa he Senegal hawakili ye mwananya presida hamanda bwana Kiki de la République ikao presida wa he Orange kandida shangarjo subutirina nuembabi rimoni senukaya mingoni ma ze sharafa nkuu za honrana ne mtukufu wa Hamidi Burhan President wa hele baraza la mawakala mzamani President kawa rambi ya rudua para maraisi hahondana ne invitation haruma homjio Senegal amma halahiki wakubaliana hesi haikao ngarumba mgui kamilihe ikenjema veha wananya wa wakifi wakubaliana ho mafikiano walonuo kao doandu ikao ngwaremao fakhamata rais
yemhu wa he daula al-Aqid Uthman Azali wa shiliana kabandia president Burhan Hamidu ha hudhuria ha siha ili kikiende ya Tsanganyi hendaina ye wananya hama Maître El Arif wa mhensi era isim Senegal shaika wajibu wa Komori wajue kaya banda Tropic FM garji unda bansi juu ya mtukufu haonana haurana ni malaliko kirasmi habeshewa invitation kirasmi kandida Burhani Hamid ndizo bwa Komori he hawaivumnyao harumo mji wa Singani watukufu wanzani ikawe hawainu ngaromba Mwenyezi Mungu ende ikansipole ama wakazi kwa tima kina kwa wazee wao kwa tuwaona le tarehe 2 ya Mars wahundana na utukufu wa mji mtukufu wa Nsujini Ngome wajitia ho mjini Singani he adabu na heshima haulahikiwa no wakazi wa Singani waume haruma msihiri wa Juma haujawa wajue hali huhusu le 24 Mars ho mjilano hadharba hau wakati wa kamziro harumo wakazi wa omji wa Nsujini manotable kauti wa hisabu takriban 14 warenge magari maili wanjia ho mjini Singani waja wakahunjia wawaonese ukaya haini zajiri ngasina sinanyi haini mhima ulio ngasina sinanyi na wanikana makalma yaki binadamu ya husu ya dini ukayesibira na ike hawinji haukabada nusru ani Mwenyezi Mungu ngujo nusru ubaba hanu ikao gabo wakati uziro wa mji wa Nsujini manotable wa jibulwa no mji wa Singani bao wabesha marhaba ukaya baada dembeni wa hudhuria Nsujini wa hudhuria tarehe 2 ya Mars wa Singani wa bao wa shukuria mji mtukufu wa Nsujini wamba ukaya vanu mtsoroha hobandani mjia hondani shukuria ribesha marhaba homjio le homjuso zengao zahanyu no wakati mtukufu wa Ramadhani na wakati kao wenchi ngwa kutajiao ndogo hamadei halelia amani Sujini Ngome ikao hionga wa mrai wambao Sujini hionga wa mrai wambao Singani Sujini iho mahala boko anze athari za ilmu ya lala harumo mji wa Singani gizo Sujini baada ya wapu harumo itanraya mjini yabo waonisa na ukaya kabatiza menyeha tosa na salamu do zahanyu ko zijohu kasirini ko zijohu tataya sojo kadhahir ze mikro za Tropic FM gazi pepeao unu inate de la Republique ya Singani boriso handarambe mani maini asihazi hauhusi shwari hauhadile ladhmuri mikeni ze haki za kibinadamu ngenyao garandisao haruma emada ya handani wakomori wenji wakozao upande wa homenje wa electricity ya daula ya hatu yohu sana haina maha yemhuwa he daula fakhamata rais Colonel Azali Athman yauzi tetindimia hautowa mali ike wakomori wafuturu haruma weu wakomori wanwe maji ya barafu wakomori waone wakati wa hufanya tarawih amma makatianu kasukiri haruma ikomori hususa de haruma shaisi wa shahambu tosa na salam kabati za regle hajuz kametena kabati za regle hajuz kametena bwa komori msikubali muhadalo pande wa homenje rabbana makhlaqna zetosa zinu ngari mbushuri aoni nyoru kanga mdunga matangazo ya hele daula Tropic FM mjoko heya masama heya ngari mbushuri aoni Ramadhani njema ya khairi hususwa wajiunda wa manga haukaya wabadilize lera wananyaswadio Faransa imakatiana uziro ujueshi haruma ya maisha ya Komori umwenje utiagana na boze mali zitolwa daula watowa wazini kama shirika ili waendesi kartujwa Allah ala muzajiri hindini irewongu treni harumaze konjilateri baadhi ya zile razili ngobirao mwenje ngabo Afrika obala ula mwenje na bala ila kabati khairi bo kazi mnyeshiu haruma ya Komor kamil mwenje wa ile ra kashifanya
dauzo kashifanya nrongo njema kashipanga ireo haumba hiru shahulekeza o hayati wa binadamu abadan ila ajali wa Komori mwenje wa ilera nusu saya tosa na salam wa Komori ngaduzu hao upande wa mwenje unu ya Ramadhani baada ya Mwenyezi Mungu yeye haweha unu mwezi mtukufu zende mazoso doni kapie ani paysage unu mwezi mtukufu le furia pangilo hususwa hambu flus isiwa mgungu jobariki o wananyasi walio manga ya wabe ya ribe ya waenjezizie maisha mema haukangwa huisiu ngwa edeo ngwa nikao ze famiza hao maisha mema hauwanika ikuti ndogo isoti ndiyo bajoka ujiro holiho dezilio haruma yensi ya husumba yunrahula ngiyo shihezi wa bathauru amma mrukatu hisi kukaya tahabu nge haku hukaya ye diaspora ya baraka ye owa Komori wa baraka waishiwa ziraru ngwa nikao wananyao zeftur ngwa hudumli yao wananyao zeftur yabo gizokole ankole wandu kwa tuhisi zetabu hamadezi yabo ngarto sao na hushukurie diaspora ekenga bondo wadongo huaminimize sisi Tropic FM garamba ukaya ze juhudi za hanyu na mzikazari ba Mwenyezi Mungu nanyi Rabbul Ma'bud yeuhulo moteri habeshe fami hula wasaya yeuhulo le panosoner hubesha fami wadoni hautia baba majabarafu wane haufanya dauzo la ukaya watie ezireo haulata emabade na mjadidise baba tinanyi bajoka uziro haruma enti harume juzuru al-kamari muntahid tosa na salam ko zijo huja zijo kasirini ko zijo tataya stojo kadhahir ze micro za Tropic FM gazi pepe yao inate de la République mishao zendema borso hadarambe mani maini kwezi ya singani asihazia uhusi shwari ya uhadile lazima rimikeni ze haki za kibinadamu yabo baadi ya kwezi daula hatu rimhishimiun ze direction ikao ni zorkoma biani hususa da hele shirka la Sonelec kali sujibu kali na ujibu mlauza mulu motoriza handani mlauza mulu motoriza bili ngabaro sokena mnaino harmadele stage ngabaro sokena mnaino wanadamu ado paralize esheireo ngabaro sokena mnaino yeranya do hule motori wa hejipatizia ngabaro sokena mnaino ulona duka yado patizo motori hulizo wakazi na abonga nyishuru zilibisiwao zihusuo mwenje unu na abonga nyishuru zilibisiwao walone maluka wapatao ze motori za hao hizo ndizo sisi Tropic FM kandani mwambieni warikao wao yabanu wado tafsir to sana salam na mwishie zendema hizo shwili lo shajua geili lo shajua basomo nje ya Rabbi yemkazi ngulilo jebahe ya fatahu ya razako ya fatahu ya razako shwili lo shajua ndema nguyiho ani edo ni furahisha jauze ekangami inate de la République ngamu ishwe sauti yo tosa na salam ngari aminiu kemu wahid daula yehufanya ze effort yehufanya wakati unu ili Komori yao ni hemenja mama asas ngabo hara yao walio harumai daula nam wizara ya energy mlalaje boba tsokiri ndongo nganyinda hu esha mhansini yabo inri wizara mandio nezemali zitolo watu kufuanzani mawaziri aminiu ukanyidwa ze mwende sawa daula aminiu kangarjo mstehini shanga bostokiri watu kufuanzani rilawa harmon vawo rinje harmon vabila ukasikari benze ekamuhe yabanu watu kufu ridomo lisani wakati mwinji lazima rimnikeni nukta hanukta tosa
na salamu zerehema za Mwenyezi Mungu na zimwendeleeni wa Komoro ngari njao haruma mva wa husu ze taabu zilio haruma wa mji mtukufu wa Singani ikao si usubutira inde biblioteki ya Hekomor ikao si usubutira amba hukaya undo mji wa nyumeni wa Hekomor ikao si usubutira amba hukaya undo mji wa ilmu mingoni memiji ya ilmu ya Hekomor kela wa hurema rangu 77 vasihiza haunu lireme o mji wa umbodua haureje zarabo Mwenyezi Mungu amfuru rahim haruma ilmu yabo juu no bonsi msomo mbeu yeuve haze rahma zahe haruma mjiun wakati bo kabala wa frontman news harume mabavu wohu kingia wakazi wa mji amme makatianu wa Komori wenji Tropic FM ngari sababisha wari uzifi eza husuo wazee wa hatu watukufu wanzanu wajihundao rangu ye juma ikao leo nsihu ya 6 wazee watukufu chef de village mfoma mji wando duhazi washeo wafungwa hasibabu hindi Allahu alam wafungamba baadhi ya Wakomori ngwa ambao hukaya na mtafiti wanyi harumo mji banga bokole zilio ama sisi Tropic FM ikawa jibu rudi rejezo wa Komoro kaya taabu gazi hunrao wakazi wanu wazee watukufu wanu ikawa do uso wa hensi ikawa do uso wa homji ikawa do wazee wao prison makatinda nuayo na ancien chef tajir na mzee wangu mbaba Arafa mfoma mji Goho jiundao homi hononi hahe gendarmerie ya hifadhi. Mgugu jo jaile kema halam liyonga nyiharuma raha na amani na usalama mke mriwasili riswali dinjema Mwenyezi Mungu abenzesha ika wajibu rionese mana hindini shafungwa ndwano kartujua Tropic FM shasigar jo huonese labda ngabondongozi lio muoni kao zihusu Singani wiho garambao ani ngar estimeo hokaya ekadeza jiri le 24 mars zijiri miji minji watukufu wanzani muwahe daula فخامة الرئيس متكوف كولونيل أزال أثماني hata bishwa shezani hata hazi hakubali hazirongo yemwinyi sora fahamanda ile ikao baadhi ya wanu wazireme rireme kemwe daula hani baba na johenda na hishimla nokas jajiri zinu kabajarengwa wakazi kabajarengwa shefu wa mji kabajarengwa mfoma mji zijiri homjini zahani harume bambao wakati wahe kampani sihurema mborongo za husu ani adabu mfusi karibenze bengwa wa Komori wenjigwa na utukuifu bengwa ngwa na usiwa haki za hawazidaiu ngari aminiu sikarna uhini rwarema wa daula shay adabu sihisi sirimi haku nokas jakiri kabati mrienda arengwa homjini zahani harume bambao ni shefu wa mji ni mfoma mji zabari hindri ni Singani leo zijiri homjini unkazi raisi wa daula ndongoboko ziritabisha haukami uhanzari hishimu wandikao ngone daula raisi wa daula mihuzamba ukahaini baba hanu yenda unanikiwa sheo hakawode mhu wa daula fakhamata rais Colonel Azali Athmani nano wa mremao no hishimlwa nanu wanzuwa mtowe warengezi wanisao kange donai no hishimlwa shabati dobira mrongo za utovu yana adab Tropic FM sikari benze rongo hamadio zibiro mjini ukazi eshefu mji harengwa mfoma mji harengwa la Tropic FM la station du soleil gari juzisao jezi nu zibirawe namna hii enka suha iremao Singani ezabari njajo shinda ni waze emiji mitukufu na ivumbwa abantu waonisa tabu ya daula inu waonisa tabu ya muwahe daula rangu nzuani hususa harmashisi wa shangazi jabana
Banvya wandu kwa jojuzisa. Mesolemeri yangu soko dailo mja. Wakati ndo huu. Yabo lazimu risailishe rieshelezizie. Wandu ikao. Kwa chochole yao. Hau wandu ikao kwa elewona hii. Hau wandu ikao kwa tujua zinu wajue ukaya. Ekatabu. Za uhusu le 24 mars. Tropique FM karjamba babire ndogo mbi. Karjamba babire utovadabu. Ekade zetambu hizo. Sibasizibire haruma michi. Noe chef anye sharafa shahomji. Uwe chef de village. Uwe mfoma mji kazi japulani ha. Ngao wakomori wenji. Wasingani wakozao. Ngari kozao. Mahala waze wahatu wao walio. Ngari zambao. Ukaya. Dingo hii. Na waroshawiri biidhinillahi. Daula ya hatu. Mahakama ya hatu. Madhamana ya hatu. Mlejeze watukufu wanu. Mlejeze wazee wa hatu wanu. Biidhinillahi wakaya. Ngasi haruma mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ngaredo ratahidi. Ngasi haruma mwezi wa tauba. Batike mfufulio mchi. Batike mfufulio wanru. Uvulie bonti. Badingo hii. Zendugo hizo kastu wanesa ya jirma. Shasisi Tropique FM ngara amini ukaya. Hunu ndani hatu wiho. Ani karamba singani. Surir. Ngazivuli yao banu. Yabo rongo za zejanibu zoti pia. Kenga mwandu wa singani. Gena mlekeze amani. Ne sharafa shaha mji. Haukaya. Mji unuoti mdoto mlehamanani. Ngari aminiu. Ngari aminiu. Ngari aminiu. Ritoaze example za hemiji ikao wafanya zitendwa ikao za uhusu hamandezi. Elazimu chef de village. Yafungwa. Mfoma mji yafungwa. Tosa na salam. Ilade manardongo humambiani watukufu wanzanu ka. Harume generiki atu. Si humambiani ka kozi johu jazi johu kasirini. Kozi johu tataya sojo kadhahir. Ze mikro za Tropique FM. Ngazi pepe yao hunu inate de la Republique ya Singani. Asihazi hauhusi. Shiwari ya uhadile lazimu rimikenizi haki za kibinadamu. Yo daula. Lazimu ristehe daula. Lazimu ya daula wastehi e population. Lazimu ya daula wastehi ya miji. Ya miji mstehe daula. Wao mdojwa ka rania. Ngudungwa. Lazimu wake mipanga ikao. Ya mipango inu. Ya usahidishe amani. Ya mastehi ya hayo. Mfoma mji msingani ngarjuzi sao. Ede harende. Kenga boza zilio mwoni. Rioni seza jiri nangu shezani. Unkazi zahanla bambao. Etc. Karna ujua tukufu wanza nirikebanu rikiharuma maskarad. Aridwambila na nrabu. Kaze rongo zinzi husu wandu wa hunu. Narambilwa. Ndazamba. She sharafashinu. Tropique FM kartu amini. Sharafashinu. Tropique FM garoni sao katside namna inu. Awoni se communication. Watukufu wanza ni mdunga wa matangazo ya daula Tropique FM. Ngabo za saya njozi vurizawa. Ribuli wa polisi national. Ikao yo commissaire national. Ya roa hambu hatamba jini. Karusi wana ibalo irema nkondo. Wakazi wadaza. Wahele jera. Ngari hurongo zao monsieur le maire wahele davu. Ngari hurongo zao monsieur le préfet. Sisi Tropique FM bandari chomdu watu banu. Izo devari za hanyu. Mana hindiniye komisaria. Ya kaujihunda singani. Ya rema nkondo. Ya irema nkondo ne daula. Ya irema nkondo ni ndo. Msito kansi habo basi. Ya komisaria ya hele davu.
mana hindi so existe mana hindi ni are mankondo ngari juzi sao Tropique FM. Monsieur le préfet, son excellence préfet wa hele jera la hambu, son excellence zinu devoriza hao. Monsieur le maire wa hele jera la hambu la Juma Panga zinu devoriza hao. Ye komisaria ya Kasingani ibalwa enindo ehaba na ila pia de amani zila pia zikahurubirlia amani. Hauke shoferi ya jobalia mwendo rangu Mitsuja arme kapitali ya hatu ya ubunguza ya kangweno ya njie Singani hauka hiri nguriyo ngarandi sawo rangu mji mtukufu wa Zahaju ngartodo mikani leso ni madhamana vanu randisa ele garilandisa rangu Zahaju rangu mji mtukufu wa Zahaju ngusi homoroni ye hubunguza wo mwendo hauka hindi ngabo komisaria ya daula ngio yabo ngeri tundao. Yombili, monsieur le préfet. Yombili, monsieur le maire. Wahele bavu. Wawizi ufanyi hao harumezi unga. Wawizi ufanyi hao. Ze acte barbari zifanyi hao. Ngabo wako kanabeshele ya kaa. Ngabo komisaria ilio mji fulani. Yabo na reankadre. Ye mwana ulo mjini wendo tro ye uveo harume komisaria ya hebambao ya hemba jini ya hambu manahiri watukufu wanzani madhamana enyi wakazi e polisi komisaria iliyo Singani ibalwa zabari yosa wana sempesefu ya Kasingani ya jayabalo asisi harume kapitali ya Mitsuja mshaba karezo kabaja karezo shao mwe giyo baba hanu onungo rudi yao Mitsuja sawa ne mamwe ya Kasingani itolo ibi Mitsuja shao mwe ngabo baba hanu giyo harume kapitali ya hatu kaidhuru sha biro hamandei komisaria hamandei yakauhanti amani arumale bavu yakahurongoza imazoferi arumale bavu hauonise sekurite ile shahada vanga manzuri mambieni rongo hindo atukufuanzani emana mwanikoze dhomana hizo emane muwahe daula toze dhomana hizo yanome mawaziri vahe waziri ndi yanome direkteri vahe waziri ndi yanome prefe vahe waziri ndi yanome mera hao vavotomera izo pia zipua haruma shahitswa shahimu wahe daula zimpua ili mwanyise izo deze biro administratif izo kaziti haruma jukumu ya fahamata rais kolonel Azali Athman hazitowa hanikawan rangu direction rangu jao mrensi ekaka mtsujwa ze dhamana hizo mrini ke mniko wajuwao abanga muhamaro pia ze direction jini zo mdungu mbila ze kweli mwamba ukana atide na mnaino no watukufu wanzani ila demana ikao sigara mbao bana ka nuru el fatih konse prive wa himu waheda ula fahamata rais ekahubali ya mshinchi wawondo doa zikaungo amenyao ngasinda we kabna uri yaho zamba banu daula nga manzo hindi na mtowe wandu wanu shaukabake komisaria ya kamili kweli ibalwa wakazi wa helebavu wadaze watu ujue shatsonga ya ibalwa ne daula yu komisari ya bulwa ne daula rango katwa ikililu komisari ikao fanya hazi ekenga bo problem za he komisari ya hakaila tinyi ba sirkali shana zijulwa ekeka haruma mawajara shana zijulwa daula mtowe nyumba ekeza huwa jiri haukaya wudu mustama haukaa wudu salama wahele bavu ni wakazi
izo de mana ukosio da Tropique FM la station du soleil rimwambie ni ukaya ngarjo ujundua haindongoza uhusu ye maslaha ya hensi mwana marebel amadanto sana salam ne maslaha le bavula hejera la heshesi washa hambu ne amani no salama dawla kanga na apari yao ngarjo huambia he adabu na heshima préfet monsieur le préfet monsieur le maire wa hele bavula hambu la juma panga ke jakiri ze dhamana za he polisinu e komisaria ila hazinku no sinaborilo inate sinaborilo manimaini ya singani de ukweli shilaitisho shakarumanti shilaitisho shakaruma lebavu la de heli ya security shamutona wandu hafidi handango tona tamba mradi ndezi watukufu abori wasila armaze vakansi za hatu garjodo mweshele ziziani hatu wakati mnyizi mga johorenga zendini watukufu wanzani mdunga matangazo ya Daula Tropique FM ngamrudi nijimlisha kwa mpango na nikiwa ze dakika na nikiwa na Daula Tropique FM zihisa nlekeze nabe haufaswa hamtangazaji hamkazi wa mji hamkazi wa bavu ngamjozi tanganya Simoni Sanyuka le 2 mars mji mtukufu wa Nsujini wajitia harumu mji mtukufu wa Sengani haubala delegation ya magari maili waje wawanike wawabushirie makazi mema wasubirishe nezajiri waonisa hukaya haindrongo ikao zila zija amani de subra na wao watosiana wakubaliana kainumiji ya ilmu wakati mwendo wa amani na usalama wajua mji wa Singani hali na udo mji mtukufu wa Nsujini ngome ikawa mjini hunu banja ya ilmu giyo Singani tena shangabo mraya ulio Nsujini ngome uhamba Singani bandi ya dembeni waja wadungwa ni wakazi wa mji wa Nsujini le 2 mars bandi ya waruga onisa kwa mapicha unumji ulo na wanu karja ruhusi warefanye mapicha huka daula baada daula mkazi wa mji inu daula kataba mkazi wa mfoma mji kaja ruhusu picha shagari mhakikishoni banu kwa mji mtukufu wa Nsujini unjia Singani le 2 mars mzungu za sashenda wala hikiwa no mji mtukufu wa Singani haruma msihiri wa juma heza jiri le 24 mars makalima mengi ya tokole yabo hamada husu ya malabe wamba yala malabe ya nrabo kana ukiri na ongo juhenda hata daona ngo bazima mkono kwa mkono sawa ne mwana sofeni dembeni hizo ya zirongoa kwa mjini Singani tijimlisa upande wa humwenje harumale jera la hambu fakatu kabati hata wakati doza hata doza liwakinishao libiri haruma ekomor ususu lebavulinu kabatu vira mwenje kazi wenjingwa tabi hao uhusu sheireo neze wakati mziro balojua na we daula itoa mali daula investise mali za uhusu mwenje unu ulekeziwa ama wanruanu ngwa ubano hataba rirongoze ministri mtukufu wa energy mana hindi niri hisawi na mnainu na sigari aminiu ukahaini daula iko ujaba hususa demu wa daula ikage hapa al-anqid fakhamat al-rais yaulekezo mwenje unu wa muzatumu lewainu rabbana mahlakna batiyo ya mrubanu haba ukaya kabasido amwenje hizo nrabo mutlaki rionisa emada ya panga ya bili umkazi wakazi wa Singani ngwao na harara na heshela beshelea la hoaze watukufu wa jindao haruma e gendarmerie ya Taifa brigade recherche ikanga ruombe wa Mwenyezi Mungu ngu ya walejezi haraka na wao makatiano ngwao wararu ansie chef ikawa hatolwa basina mwezi banu mfoma mji shumejuatu baba Raafa
demu watu msaidie uo bala jumbe rirongoza wa Komoro rirongoza uandikangwa contribio harumazi hadisi zinu kaya tro c'est trop na angalie ba wakati naunu wahuja wandu wakensi wa hadisi esha wafunga hindi karna ujwarambe sharioni sauka ekade zari le 24 mars unu mjini Singani izo zibiri haruma miji kao riyamba bala no mfoma mji kajalala mfaume kajalala shefu kajalala bala jumbe kajalala kawajibu uliho do banu raparisa na banu rihe rimonise nukaya wakazi gwashele yao wazee wao wararu ondo duhazi shangari amini usistropic FM kaya imahala walio nguna jele kengo horoma usalama ikamgwa benzi ngari amini mahakama ya hatu sisi Tropic FM ngari amini ya hifadhi ya watu alona onao ikamgwa benzi shari joomba Mwenyezi Mungu wa wasili haraka humjini Singani bitimize Ramadhani haheri haukazo tsinyangu risisindrimia sisi Tropic FM ka eikaya ishaka utsongesa ngawa waru wa kazi wa Singani wa husu homhati wa howaru watukufu wanu harmema behewe gendarmerie eno wabenuhe rijeri kenti waru wa kenti ba tro c'est trop hakake jajo kiri yo entre parenthèses kaunga titia ngamfanyo verse ekangabo wandu wa Singani watukufu ena mjerkensi basi kartujue shafunga wakazi wanu watukufu wanu ansiye chef foma mji bala jumbe ikawamru hirima hangu bangu mwangu msaidi ya rengo ho mjini mbambani rilo na nsihu za huwa za ndaru nne kao hiyo ndiyo yalona sasa sibanu watukufu wanza ni mrangali yao na ushukura Mwenyezi Mungu amani ne pepe haruma yanti amani ne pepe haruma miji ya hatu biidhnillah amani ne pepe haruma mji wa Singani ne miji ya Komoro pia usawa na wendelee le fitna lirohe mru ya amini kainu daula ngejo hisa walio harume daula wa amini ukanga wandu kawa wabangwa zao warenge wa amini ukaya jana baka wandu leonda o maudu kwa na ukaya zeran kuini zihise ba wodo wakati entijo basawa yodo wakati bajoka suraya shekabaja daula ya bange fanya ovagance ya wenti kana hendelea mono ezajiri Senegal ukamaki Sall halahiki Sonko wahansi swarafa sawende science amrudi generalize simambiani ukaya bwana kandida Burhani Hamidu son excellence haundanane malaliko ya Senegal amma hesu haya hahe keja mruhusu hawakili wawakili waishiliana wambeha president kiki shaika wajibu rimonise ni banu kaya tiono tishuhudia ya invitation ya son excellence Burhani Hamidu president ancien president wa hele baraza la mawakala tishuhudia amma hesiha rahake tumruhusu sha ngu amini ukaya ya henda hamwakili wahenda wa mwakili wa wakili tosa na salamu ndo za haju gari mbushira ni khairi na salama na mpartage mission yenu mwihense maximum ze rehema za Mwenyezi Mungu na zihondo wakazi wa heyabanu pia rojo hanzi hanai na manzi hendo wajo kwanzi hando nanzi henai
kabati batambu hakia hanyu mnikorije hakia hanyu mkorije le dahola Tropic FM hakia hanyu mtelefoniana shahununga sikomor wallahi kabati mrujobalia amani ya Afrika hau Somali hau Azi hau itotsinda siwasi dasi wa Komor sidorjobale amani hema kalmari ambao shaika mruhabale msajaja harmazenyi dozinu ranyi mlobonze rasir lohunu ndani ujobala msajaja yo mana hema udungu joni saudo ukaya ukauta fitna ukahamba jau na daula inungebidiu ristehi kainu daula o wakazi wastehilu akabao wanu wakazi betina wakazi kama na ukadaula wanyinyi wakazi muoniseke kakabati daula wanuka jojila jamfi mrudi mstehi wandukaongwa remawe daula hakainu haki ya hao bao haki harumansi ikaongarambao wake demokrasi na usalama botoka waremao botoka ambao ka atijau yode namna ya wende santi. Wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na ipepe amani mjini Singani haruma bibliothèque ya he Komor bibliothèque ya he hambu dahunu Singani ko zijo huja zijo kasirini ko zijo tataya sojo kadhahir ze mikro za Tropic FM gazi pepe au hunu inate de la République ya Singani asihazi hauhusi shwari au hadile lazimuri mikeni za haki za kibinadamu wa ilalika.